Tayari West irakari yetu program ko biri omukasheshekerizo rwa mukaga ebiro byagenda n'umwenda ebyo kwezo kwa munana omwaka gwa 2025 omushugana sa program ndi Boaz tumwesije iriza abantu endagaruka kureba ahabururu abo kubana ubwo buruho nubwo bwo imbere bindi bukugamboho umwihanga so omukasheshekerizo ntwenda kureba entekateka ayahika ahabwa karuka abona ko mwaka gwa kwije abo kuba esabiteji turebere chairman wa electoral commission justice byabakama ayinde bingi bya kutuoreka najangwa bakwenda kwesimba bwa president no baza kutandika kupikinga nomination forms esabiti iratandike nyencha kare narugo kubanza kandi emikono ere kubashemba iba kuyumza district ngakina na munana bashime gujyayo hakubara kire okwandisa kunyine kutakashikire kandi abakoza kwesimanga independent nabo bashime kwa bino bahame munamazima ihangeri na rubamanya bene bakutura n'abatezi bakaruru mbwenu entekatekanije no mishkonka abamwe betombo itangu roadmap electoral commission bahereze bagera ku speed maybe aba political parties bataka mazire ogonjora enshonga zabo abainaremo tribunal ebene hereze ndamurazayo weekage abamwe bamazirwe abandi tabamarwa abanupu bariyo nubacyenjura ugabe bendera bakiri ya level ya local government kandi bakini intebe za MPs kandi ni hangariyona nebine bigombe biriyo nugeza kucyenjura kutunga bakwase bendera because abo mbo barahereze electoral commission umurumo na mnonga nomination zizirabo mu kwezi kwa mwenda no kwezi kwa 10 omwakogo so ntwenda kureba ayitu Asia omukwetegura yaba buri kimwe kiri ombuteka omu studios nyine team eyijwire nyine omukuru assistant resident state commissioner abwambara city central omwami Paul Katwire Karamuzi ogunarga kiruhura so abantu nikayikote kayikoti omwana wanyu ariyaha nyine omuchara Gloria kama yanji naraga ntungamo abayisimbere okwate bendera ahabwente by'abachara bwa district ya ntungamo konka tarabiremo nza kumanya bwencha tarabiremo mukono gwanje ogwabumosho nyine omwami Kadamuchunguzi Geoffrey na kwa na office ya president akarara DC introduction tekwitengwa mnonga no mumanya ino mwami Alex Gumisiriza na araga kabura abayisimbira wa MP bwa kabura primary zaineremo konka tiarabamo ino mwami Robert na Tamba na arago mukigombe cha the national platform NUP na ndo MP bwa Kibale Eastern district ya Kamwenge kurabira ahatigete ya NUP okurigera okuba tari bingi umucyange icyo icyo ni ikigamba kugira ngo minus ko munyamakuru niyo ndukuruga chances zo kutunga bendera ya nupu ezezirinka 70%. Twechiri Robert kutunga kwa MP bendera yanda nagitunga 100% kongo kutunga kwa MP ninka 3%. Robert abantu henda musi Kadamuchunguzi timanya cyaje kwa ufatira buriya warge ukamwe kandi mukakoraho hamwe akaradisi bakamwe tukakora hamwe byakozereka hamwe nje Museveni byamushashwire nabimanya anyway tiri cyangwa kiyashashwisa Boazi abantu abakutureba amazina ni banyeta natamba Robert the voice of common people ni ndgo mu national platform kandi ndgo mushazari ya Kibale East Kamwenge district uvuga mbise mukamani nka Bowazi kuyabagambira nyesongere kutwara entebe ya member wa parliament kumijaro na mukaga icyo cyo cyahwiri then nirisi kwenda gamba kubanza Gloria yabuza ngo kwese mbabo MP kineshonga konka uno simba na Honorable Frank tumwebaze nawe nuko yizire kandi akarabo my sister ebyitu she didn't doubt doubt of course nawe yayetsimbire byayanga kunkata kubasa kuruzinga hope ukanyuri mbamu niza kumusinga now niza kubanza ntwaro kushashoko na nabantu bakamwenje cegegwa cenjojo kora nsitwe jiriye nera bamuyi bagenda baza gukora haruho abantu abaryaho abi government abegene buzabuzo kuba compensating kaba biha yabakozesa nendagano kugira ngo babagura abantu bagende barata bakahaga no rwigana kandi uko no kurega mwe nabikikwata aho abakuru mu kikoreho
ako abantu bakwikize baguza no kuba nondaguza ako bakakozesera endagano ekintu nkitusasa kandi kitusasa muno ekindi niza kubanza kuritse Uganda kuri nizo mpira gwa nyimwazo for the first time tribalism njambo no nyimwazo rigeremu turebereho bahimbisubwe n'abandi abana bakurugaho mu Western Uganda good chance at the same time twagatohangura umupira magogo Reson ninjiro jerebo ihe ukwato mpira kwaguteko mu Eastern nito tushemeye ku bantu nanke kindi bameniza so akasende ka president abazana ati bari mbako baganira akasenta ako kakabye nikakora bingi kwiha ho miliyoni 3 urumuzani mishizi kakoze kiza Uganda kanozimanya kuzukufazityo nugo murimo gwabo taruzinga point bashemeye kubana twizere kusima ataruzinga nyo nabasima ecyamani nyumwazyo nyumwabazyo ekitushemeize Algeria katutera twashemero nyonka shemero wabo kushangwa abana bidu bakababingo mu cyayi bakwata bateka mu Eastern bo kakanda abana bidu bakubaza kusaba mpira Uganda abantu mpira gwa nyuma bakagera ngwiriye kitari Uganda kurenize ekeri Kampala kurenize it was Eastern because magogo hakuyakaruru niho bana byabayijizemo abako hakurwa mu constituency mbene ekindi niza kushasha na family ya comrade mwana wa opposition Denmark Sunday inahererukira aha kashitamena waho ahinkugambireze shahati nyine chance yo garga kushitama nawe ingumi ya family kandi rahanga base kumutwara aha mutekatekiri kare Alex abantu bahenda musyo ye bari mutebekana sawa programu nyikiriza ntwara umugisha ubwo kutangirira bageze banje binyina patwaha basiniya abari kutwara umenaremu n'abashemerwa nyesure nimbabgana mnywana wanje kurwa mu kibine kindi nindeho kiriyo mwana mutonyo sire ni following ani kureba mbwenu erizobundi nkakuganirira nkogereza nkabaganda kubagamba ogaruka ahanta haterire oreka kubona abonero mu abuko baturiyo mu bracket niyemo kubona abo echa kabiri nyikiriza Robert yikiriza Alex agambe nyikiriza umuringo gw'umutano kina mugamba bona kimanya ntuza kukiganiraho twargaha kandi nicyo ndiyo ni mugambira ntukundarganiza kumuganiriramo obundi akari abo mushana higuri rero tugendo misho nyikiriza ntwaro mushago mutano kuramusi abanyakabura mwena ahimuri na nabantu ba NRM ukutwaraza hamwe nshashe nabo abaferirwa babo na mgenzi witu comrade Dr. Bentu batuyina hapa no Denmark tugenzereho misho konka nuko biri so tukugira ngo opposition yo yaferwa konka ka government yo no kutwaraza hamwe ntubato aferwa abo kuba no mwana kandi obayino bwenge thank you bari kada abantu batwerinda musyo yebane mnonga modereta witu murungi nyenda kutangira timu yoneri aha tangire munyanya zihonari bukoma yangi umbe ntaherekeye kureba tangire mujokero wa president nabagenzi banje bunyine kandi nanyi nishasha n'umwana muto utuferirwa nk'ihanga nishasha na family ejo rahanga mpumuzege nomanya no kwezi kumwe nafa no mwaka nafa mwenu rufeka tweshereka beitu ntushasha especially itwe abatwire mahurire nini kandi ntengire abarukutureba weekend nungi no kureba ngi thank you Gloria twakwakira mu rugo kubanza mu program ko biri naga kanatungo mshogundi okwa hindu kubandi ha radio ninkira kubanye nabashisha bonka so bakanyeta kinyanya bojo mwene chana yashanga handi kinyanya bojo nashemerwa okubaha nimwe aha program okubiri kandi ndi kama yanje Glorious nindi gantungamo kandi mbire nyesimbire nkamemba wa parliament aha bw'abacyara bantungamo timbasize kurabamo konkane nsima rahanga ahabwo kumbasa kuzomba nyantungamo bakankunda kandi mbanza kubasima mnonga mwebare kunterera karuru mukanterera karuru kakwinga nemitware 3 na kakaga nobundo kweyongeramo ako tukaruru kace omuntu orukurwo muhambo background with hakaraba yesente nyingi to the extent ngo umuntu bakano bamugure mitware 5 eshatu ba register mitware 10 abande 5 like that so washanga kunyowe kantine sente konkana managing kuya yakaruru kati okona mitware 3 no bwo bwana kimanyisa ngo abanyantunga mu banyene mu bwesije
kandi nimanya nk'abanyankoro kuba ari kugamba ngo takwirebera kubikire Thank you. nimanya bwine kimumbikire cyangwa kandi ubwire kubura kene mweja kuchimpereza. Okay. Wabare mnonga Glorious Commissioner. Kandi twari mu ishogo ntangire banywana banje abo ni umusuri kushira munonga ari wayita kinyanya bojo kamaze kwakire abuga nabo kushanga uri mukazi uri mbashija nkaba na uri manzi Buzima. nambwe n'abantu ba Ndungamo. batonga mu bakuferirwe biyare na ko atarkagamba nakureba uri mukazi kwa Amanyange garagaye. amanyira ramwe yanjye garagayo kanyakire bayise sirinya koreke kandi mukuru wanje sirinya Adam Chunguzi naza kuregeza putino mu studio kandi twara mu shogo ambaze nsime mkama umwanya ugo wa Deote yari we stage wikitini sana ro right speaker of deputy speaker of parliament sama stayegwa abati yari we stage because aga namanije ibintu bijuma bya ina reme biyekora so tumusima munonga aba initiative yiki ekindi cya kabiri no munya akaro kutugira mwabo tubeta bwambo uremebera kwase tutabaga kuri mkozi wako kuri mkozi wako kuri president nanuka kuri mkozi wa government tokozonguro wa primaries wa NRM kwa kana akutulio tuza mwaka nyewe betakarumu boazo binanzo Ya buzi. Bora botara mukaruka. I was not involved ababese mbona bale kadazo ba NRM so ngani mbatreating abona kabana bitu kabana ba NRM kwa kama akutulio tsakozamu aka president nakaba members of parliament na as leaders akwako niza kugamba nambere ngiraga abambara site ivyo tkeyo 68.2 actually musti zone for to study yasinjira mu Uganda yo ekene 70 something %. Itambara site the regional state kuzara president wetu twatunga 68%, which was a very big shame. Yeah, true. But now I promise to the president n'abanyayiganda mwena this time umuntu arasta mutukiza kubamo so atumba arasta to set to well organized to ready kuri twakura n'amani gaitu kuri access to the president at least twamwereza 85 and above %. Thank you. And I promise that abanyambara please let's get together to organize it tuzagura rutu tunaka president tumwereza % nonje mishemerere kasero kumzara mwebare mnonga. Thank you mnonga. Wabare Commissioner Pole kantana niwe Glorious. So akaruru aka primaries 2017 kwa mshanju aketabamu twarabamu oka petitioninga kwere ko butamarwa because weekend 20 akira rulings nebare akaruru nkakargamu 2017 okwa mshanju kandi cyabire cyo mutano kusinga abandi nyoti ndagize myenda kuza mu tribunal abo kubankareba kuzo mu tribunal nayo ne expenditure ndije hwiri tuyetaga baloya nuyetaga sente zo kutoku noku so kunashangereze sente tazine nkanye no kutamarwa yes konka kajya mutindu kuza mu tribunal yiba kweta koti abo kuba ejo tribunal ni ndebe kiri erimu loophole zamani erimu bweremu erimu n'obunafu bwingi aho kuba omuntu kubagira ngu waza omu kooti kandi kooti baine sanctions kandi kooti ngu waremwa aha nooza kujurira ahandi mbwenu washanga nooza omu kooti otiineho kujurira hati kokurugaho tinkiba nkimanyisa ngu abantu baza kujurira omu kooti endiijo ei bakweta kooti y'abantu kundi kugaruka aha kya commissioner nagamba yanagira ngu president nayenda iheyo 8%. Konka president kuza kumwisayo 8 nokubanza yakwata abantu abanyigirwe especially byarigiro mu karura kagamba nabo akamanya ngo enshonga zabe zibaru kuteko mu misho president yashitama nazo nabo ezenshonga yabasa kuzukwata n'amanu menji yahereza solutions problems ezezitwireho por kuza kureba wareba abantu abesimbiro kunoko for instance nka hato witu ntungamo buru constituency yona na nangwa ne ya member wa parliament na yeri mwebuzo bw'amani
abantu abaruhama bagira mu tribunal bamaramu almost 3 weeks kubagire kurugamu kuza kuhereza ruling bakibaza kuhereza ruling himuka kavuyo bagaraka babirgaho nanyi mwaje ngago babire nibaza kuhereza ruling bareta kavuyo nago misho ga Mr. Tango Doi bagaraka nabyo hati babiha utubaru kumanya hibaru buryo mwagumuze ngo yoni nja independent so far buri constituency yona yo mu Rundungamo hariyo independent oriyo naije kandi wabagira mu primaries owabiragira mu primaries kandi obintu byo bitaragenzereje then harho n'abataragire mu primaries konka nabo bariyo no baza kuja independent nangwa no byakuba nka district chairperson na wariyo naija independent na naba woman MP nito turiyo tuja independent so hatebyo tebikuza kwicereza kibina kumashira kimwe ezo nizo nshonga president ashemere kurebamo nangwa ito tukahirwa twagira mucyara president owestinisa first lady nuwe chairperson witu wa NRM so nuteka maybe kuya kuturikiza tukabasagara kamurama aho kuba twena turi abantu ba NRM nyowendi kada wa NRM munonga kada mucyungu zo kunakimanya akan training aho no kun training aho turi mu karuhuka ntungamo twine na first lady mu karurako so nyonare ninja kwisha independent nimbanta kuhakanisa kibina ukuyaho nimba ninja kujurura umbantu abaterira karuru kandi abakuteka teka bakanu baza kutagira tuja tubebe imbere fair enough so nk'abanyantungamo really nyanda kubasima mnonga so tokachure mugaruka nga independent ndiyo hati ndiyo ninshuma mu cyaro ninza gukora consultations n'abantu abantu opinion leaders abatarampagire obwirobo nabo nyenda kubebuzaho na nabampagire ba coordinators banje na agency bona nyenda kubebuzaho nabo barangaiding icyo gukora fair enough nza kugarikira kad tribunal erigire yahereze ndamana za Yusufa hine karuko basharizimo ona buri wayitombisire nko yabatine grounds kakitangarize ushoto yukubiye buri umugenzo yabari mnonga moderator wetu mwenu niteka mu tribunal ege naye eriova hwerumuti abo kuba bakugira ngo kumbwire butaruhikana kwezi ngo mbe mwahurire emanja n'ubujurizi bishatu kinana na ubwo icyo kubanza ngo tumurimo guro ikintu kimwe icya kabiri ni inteka mwe nabo bene challenge especially umuriyaba ba raising concerns hati katugire ngo abantu baza polling station babiha babatahandi nabo bazaho batera kandi no mukubara wabari yo kubanza yije yabana namba 15 yagarika yabana namba 80 kandi no rukubara nawe yagira ati 10 na mshanju 19 30 hati ebyo byona kuza kutunga evidence ngo gite hariya omesho ga tribunal Exactly, yes. aka tribunal yon koti nerebera ahabwa mushinja bwenyine ubwohine hati izo currencies ezabire kuri ya ground konka oteile capacity yo kuzoreka aba tribunal nikibani kimanyisa nga aba tribunal baza kugendera ahamwe abatera table bace mu rubanja konka ziri enshobe aba ground bagumino bazimanya ngizikabe enshobe zitakiri mu koti and for your information yes na nababire bine evidence eriyo mu katambi babire batakubasa kubikiriza kubahereza time ngo bagitekeho bagiplaying kuba mbajyangu tugina akatambi angu twine bwire ngo muzawugireto bundi ito kiturukwenda neki so anyway obumperero kaha rwa mukago rwire ngakora commentar tribunal if I can repeat it now kagira ngo okwikiriza mu tribunal n'enshonga nkuru no kubahereza benefit of doubt n'ikintu kikuru
konka nkakora na comment ndijo nagira nti noishiko kambuza utungwe shika kugira esente zaraba hansi yemeza narahagira ikitagenda giye bagunuza bakarangiro ryo obera ruho ngakugira nti icyo cyabaho aba urukuba anyigirwe najuruzo mbataka so ati nicyo kurebera nambwenu honarebo munyanyazi kama yanjye ya leta nshonga hiyaje ati chairman y'ikirungi yabugana abanyigirwe bakazugonjora ejo method kinani integatekera ngo nekora 2018 bumbanye tsimbere n'abandi bantu mukaga twetsimbere no w'ikitindo saho narebo riyoda tumwesije tukaroizinga concerns nkezo honarebo kama yanjye ariyo na roizinga twagira umugisha president ya twete Entebbe tukakayisha munana kutwahereze kufungurwa twatandika urukiko na president rukahwashaha munana gwakashishi konka twagira umugisha yaturikiriza kuyahereze yatugaidinga yajya mbwene byona nabihura konko mu musandi ibiri tukuza kutunga flag bearer ndijo bwenu mugende muhagire ubwo utuyineho ibindi turi yabishobora nangwa nyuko narwo ivu kose karga ibirabera na mwenda 30 naterera ho nare biriyoda ntorinka hi atindurwa mujojo shanka ikimne mutukaturi nzinengarami namurondera karuta so nabwo chairman n'abarukujunaniza gw'ikibina cyitwa cyarwangisiriza okurikiriza abo abafectingirwa ba mafia nababe yendeza nababe itwenda nenshonga because akantu kagenga basa kutsisira okay wonke cya tribunal ningera ngo niwe no mwaka wanu mukireba imishango negenda izumukode imare myaka n'imyaka konka kubajya ngo yegenda kika hati bayibeti no gukurira ngati baba tagira kurikizo rutanga hati kakatambi nikabasa kutwara idakika kama 13 izuba tini kandi bamba bahasha nonye tegereza so hatezo circumstances nazo nabo tuteka teke munonga kintu cya tribunal kugira ngo nabo obwire bucyo beine kucamu ebintebere obwire bwingi kandi bateye na chance yo kuzasini mahati nyambwe ni jombe ndeba omumba ko debatinga a television emwe abe naje ati nyebi yanje kuno jangu nambwe bakija cyaro babuze atebyo akakiri tribunal betagizireta itakiri akamuhero muri yeki nyoni imanya ngo muntu ogerezeho umu tribunal utari satisfied yubategereze muje kurebesha bajuruzo mbataka kandi abengi noze kushanga basinga Alex abantu abagira mu primaries ebicuye ko umusinkankaga harigana bona barangira igarakanga independent then primaries chine amakuru then enkora party system chine amakuru because now we know flag bearer wa NRM to independent akujya mu wa NRM then to candidates of opposition so njumanyisa buri muntu andaba mutorani kurigera ubushoborozi bwe no tukujya mu ikirizo mu kigombe ebuzo no biro muri yecho amakuru ga primaries na no kufa kwa party system yabari mutebekana sa program ninza kutandika na no kufa kwa multi-party system kuiha twazo multi-party system buryo omwe akaba yina masiko mingi munonga nababe bakiri bato nababe barimo bwirobwe no kwikahati barukumanya ngo obutwazo multi-party system buri muntu nija kuba ayino bushoborozi bwo kutunga ninga bwo kuhagera ekibine cya rukurura nayenda konka kundi kuzakibina kitu echa NRM tuiza tutunga mu ba mafias babeyendeza so babeyendeza nibiza ushanga ngubo nabagiro kucwamu nico kurenyo nkanta kwikirizana n'ekigambo sole candidate ndukuza kuhika aha kugamba kudeclaringa okunyesa imbere kika cyabireho konka nyonko muntu nayebuza na kirondo mu constitution ya NRM utakwenda sole candidate arevoki aya member wa parliament yes ndukugira omuntu wena tarukubasa pora ryahana handika notes
it is okay atakakoraho report kine buzubu ebine bigambo byanjye kandi ni bigambo tayari okay so nyowe aho wabota kwenda soro kandi nyowe nkanta ari kwenda soro kandi MP wakabora exactly okay so kuna achurire so pore notices nareba ngu mwana tafu ntwikiriza netwikiriza ngu omunya-Uganda wena na memba wa NRM asheme kuba natunga obugabe oburinko bw'abandi okubasa kwesimbaho so kunagire kwetegereza nashanga ngo buri muntu wena nimbasa kuronda abanywani banje nkaha tudikeyaringe tugire ngo gunanka nowe soro candidate so nyonko muntu konka kitari kitekateko cy'abantu kitari kiteka ekikontana na ekiri kuteganisa ishaza abantu abafuturo mu ishaza na NRM constitution yo nokutwaraza hamwe so constitution ya NRM neherezo bugabe buri muntu wena kastabari member na nemyaka ari kugisitya nebikweta gisabyo na biruho kwesimba kuba member wa parliament so echo cyaretera ngo bona nabandi na my sister kama yangi ya contestinga nk'abandi so echo kibancherezo bugabe nebindi kubasa kugira ki kubana participating so ekizire kikabamu no kugira ngo abantu abari kweyendeza nibiza bateka mu bindi ebyo kugira ngo babase kushisha akaruru so echo kizire cyanyamba kugira ngo nyo nkikirizubwa na participating na nabandi babe barumu so meaning that no bansingire nimbasa kumanya ntebi insingise neki nakiri ecya kabiri nyine right yo kusupportinga bwanyuma yo kwanalyzinga kora karuru kagenzere na namana ganje kugabegare na no kwebuzo mbantu ebinyine so kugenda nkahagera oyine bendera nkabasa kuba ningenda nawe thank you yes then twaza kinde cyo wanumbuza ekiruho na tribunal nebindi so tribunal really nyonkanye tendatire petition abwenje ntaratire petition number 1 nkani ndeba expense eyaberwaho enshohoza ekabiri nyingi munonga erikubaza in fact I predicted ndukuteka tekante na nazoku nimbasa kushanga obundi embozi zirikushana na neze because omuntu wakusingira hari nabayine right yo kusingira kuriya omuringo gono guru kubasika bari mnongo Robert tribunal ehire verdict yayo ahandamura aha mishangwe mingi nizindi za kuzitunga abamweto bamazirwe konka nintegateka ngo wazo mukoti to kutekwa kusinga nkuko uzo mukaruru hakugera yasinga no basinga. What do you make of what the tribunal did? Nkuko opposition Boazi my sister cyagamba yajya guhinde ibintu byabazire expense nana omwana ategateka ngo nabaso butafuna buringaniza. Now tribunal n'uruhuzyo rwa NRM hariyo cases zitari ahansi ya 300 nkigamba live ndiya hansi yo nanendeba umubantu abagireyo kuturafunemo abakomplainingire 10 abaragaruze bendera nimbasa kutaho miliyoni y'esente kashituba kabaha bendera baba batari qualified for the bendera ekintu kugira ngo n'uruhuzyo neki aba bantu mukureba abakusinga bagireyo bakabiba kandi insiyona nekimanya no kwa RCC na kimanya agize muta participating ngire ku nkabiye na following munonga karuru kabe karya kabo mwenu akakiko kanyi kumutiro hawo uruhuzyo rwa NRM rweturanetaho mukimanye ngutine kibara cyo nekiriyo we bari brother utashisha bwire bwawe we bari my sister utashisha bwire bwawe kuzumuriyo uruhuzyo muginde muzombantu ebibina biruho bigwire nanga NUP ntwenda abantu mwije mutahemu tubahereze bendera mu itsimbe muryo mu ruhuzyo rwa NRM tribunal ekatebwaho Mr Museveni ekiro nyamageze naga free tubashashura consultant twetaga no kujya nabo bonkana bakireba nabahuriye tumukabahuriye abaye barimo mukaruka NRM yabahaga bushamuzo yo munubu tumukabahuriye abaye mukaruka NRM abagira mu binde bibino muri isingiro bakarangira mwe ni nakusinga ubwo mushije wuntaragambira hizina kukunda NRM akagikora n'imyaka 5 ari ya personnel C5 wa district bamwibere mirundi 3 kurati hati utakubasa kwerebera Jeremiah Kamurari niyo wamugamba kunkanyo ni mangu hinaba NRM abizire kandi itomu NUP abatugenza kwakira orode twabakire kunke ibintu za kubantu bagamba
kamurera akabara kumanya kindi spokesperson wa NUP ntuza kubagamba tinkubiha na niwe wenga niwe nuchimanya iwe kimanye ngu 2026 NRM eriye ekora rusi mpango akakaruka tuyandi nibaza kugiza mureke submitting kada muchunguzi Robert wa umuntu utwagamba kare kamugambire kimugu yamugamba arangiriye yo mu DP ya opposition Yesu akajyanga batakuturwana Savera nabona bisi mwene DP ari nayo mukagito munshaho kwiyaho itwentumangu DP ine DP original na DP ya Museveni konka kamara nafaza kubataje mu ya Museveni ako bece mumbingise kuriya no bushuma mwene tribunal n'uruhuziro rwa NRM abatagireyo n'abagireyo bona ne bashana ni sasubwa munywano wanje se kikubo wakanda mchunguzo tingwenda information yawe kanda mchunguzo reka gikwereza this is a debate now kureka kabeka gufu mwene wa kunda ivatinga kazani I think zakunda ivatinga ni utikiriza kuba diverting niyo ikirize ngo munywano wanje Kamurari abera amazuru wire wingi atamuri isingiro kandi wa musingire akatura nakorera abantu w'ikitinda sanathan byanyuma so atu washanga abantu bagire ubwo tuire nabo uri kubashitse uhereza no rero cyezo tanazo mu DP ningo kugira ngo enteri kwenda kwambuka niriya nerebo usiri nabwo teme urkwasa kangarana Kamurari yaceka nako no yabatwire enteri kwenda kwambuka niriya nerebo usiri umuzano muzimanya kwihaho ikindi kongera cya kada nza kunyira ore wo muntu yarwo family yagenda ubwo muntu nabariye kirari statement mbango statement ngumere muno ugumza munatamba ni marira ndugambira abantu abagiro mu kachiko akatango doyi na Mr Museveni basisiro wire wabona sente ni sasa bwati kamunyono wanje se kikubo tine cyaguza kwihayo ubwo mukazi wa kiruhura bambe tine cyaguza kwihayo nabandi just sente zo bakuze kwata bagarikana zo mukarure 2022 mukaga bari cyane abonye cyangwa abantu bagaruka mu karuru akenku 2026 abana mukaga kandi uri kugera imwe mu nupu kugira ngo akarumu Uganda no bakiba NRM President Museveni akiba abonye mu namasiko mu electoral commission nguyo tukagera mu gamatsiko cyo kurebera tuyinde protest vote nintekateka no kugwa guyumura gwizoba ngo twataka gushiro je guganiraho itwitwa akaruruke 2026 tukusubiramo ecyamane kindu kirimo ntukimanya byabakamana azagara kakore byakozere kunka twine kitweta protest vote kangubuze Robert omunupu omuntu baba tamuha bendera kandi atananuka no kubo baju muhimu kurabura mu kachiko ka election management committee hariho appeals process hariko kwasa kujurira hariko ko butamarwa of course zero naza nkai nazo wachaguranye nazo mahurire nagira ati amahurire tega kwetagisa noza omukachiko kitwine oteka yenteka ya wahabwenki otayokwemurgunya okuba kwimereki furaga kukubo ino ko kuteka ngoba hino kuba jigabire ubutero kajyango tarikikiriza bambinga kandi bakababinga ekirungi cy'abantu obanetizibu cy'abantu ba NRM ekibuzo ne cya Robert mukunda kureba munonge ibintu bitwa tusingitwa abakirumu ekitufu kirintu wabura kuba satisfied no kubaga abafuraga no complaining kandi uhurwa thank you kandi ugaruka bakugaruka muje o supporting omuntu obahaki furaga commission yes hariho ikibeta value for money umuntu gume bakagera mu koti yensiyona ngo ekozise billion mu ya dollar konka ikine convictions zitakwingura ni na 20 yes mwene tribunal ye sente beniriye zakekoziriki ecyo kubanza actually kama zantani are petitioners o abantu bona abatiri petitioners abatire mishango ecyo kwanja byona tabaratongira enough time gathering information they only given 5 days from the date of election according to polling icyo kubanza tabarabahire time yo kumara ngo babanze kutunga information ya ground hamwe no gathering ubujurizi ecya kabiri kinkurebamo oishe okwamwenda ebirabe na mshanju nebirabe na mnana tuna delegate conference so the NRM secretariat ishimikwa negira time yo compiling lists za ba delegates
baketera because even the time you get very enough very squeezed tubiri ikindi cya kabiri nintekateka tubiri cyishimiye kwane kuri iki ambona cyabeshimiye kwane ere secretary and the chairman wa partner na tubinejo batecha abantu bakuza kutondo zombyaro abantu abo nabo barete report bagereze ki bakeze tribunal icyo kitegereza mukabiye ne utubiro batarisi bukozo leta ikindi cya kasha cyo Rwanda bwa mwamba wazi nyenda sasire NRM conducting elections villages national byaro imparo mshanju ne bajya kangambe conducting elections byaro imparo mshanju ne it is otageti kintu cyoro so on record taro kitongoro mu Uganda icyaretereza karuru kira ombyaro imparo mshanju ne 12 taro kitongoro taro kigombe reka ngiye ni jana jo gimpe information so no reba na basiri ebaro kire yamani umuntu muhanga iki cya kabiri mbere abarashaka umuntu yakora regation ngo for example como bara state bakagira ngo impunzi skatera zaragaje kivara produce not evidence satisfying the tribunal ngimpunzi skatera ushobora ko evidence impunzi skaziri ziha zikarga kai muskazi resere watereza iki akarima regation yugira ngo mushomero kakatera amashomero bashemeye kumishoninga ishomero abana batirige muri obushize bazashanga ngo bugumire nene iki akaro kwibuka ku very smart ngaba agents kubagura bakahindura tare sheet says ba agents abakabo yanjye bakabasende nabo go bona bakasayininga papa na bari gutwaza ba villages obushize zo nabo ubwo kuyoka breto ukabutwara tribunal so now ubwo cyanagamba so tribunal ikozira iki tribunal baro yabizire batunga allowance bazemba humuriza abantu bahoreshonga z'abantu ubwo cyiko nakugambira gukora business no I mean let's say kugira ngo umeze ngo bari gukishimanya never first allegation what is I'm not sure but what I know is excellency the president akabata mu bwese yabatorana ngo abase kukoresha z'abantu abese biraba kugumena remo boke cyiko nagambira abantu bitu wa inaremo is a mass party kandi ubwere mass party kada mtuzi rwa kigamba tabine ko era kureme aho kote nkuru y'abantu ukijya ko rigambira banywana banje mwene ubwo rwana gambe muramu wanje mwana wanje kamara n'umwana wanje origiro MDP mutaka rebero umukaruru kandi mukaza kugira ngo bagende bako mu opposition no that was a solution ejo tumbaze actually waza mu opposition kandi no wafera kimwe noza no kusingira kimoto karge no kurgaye nango no isima ke independent uri mu naremo also naremo na discussing independence ko constitution ya Uganda tini cyari cyo mu atetsi naremo na discussing independence NRM tumukwagera independence of course because for us we shall supporting flags then commissioner akankubuzi yes chairman wa NRM mu ihangariona ni General Yoweri Kaguta Museveni kuyagiye kutorana vice president yatorana independent woman member of parliament wakata kuhonare Jessica Lupo akata ucyo kweberaho ki independence shwari nangwa abona mnyana wa General Kirota Feruba musinga kaone wa musinga kamuba minister aha yes aba position nabo bari mu cabinet kamwana obote the minister so atecyo nje anywa the minister now noreba tinaba kweta ngo ni NRM leaning aba bari independence ko bari aba NRM bachika kuri yo mu parliament baza kurahira bakora ki bakora bagarako mpata yabo I think the president na minister kubatora nakira njo nabuze njo kibuzo kinabuza Alex commission then multi party system yitu ningera agenzene hwamani tugarekereyo aha mugendo a individual merit so okurabamo nikigerera president okwa kumanya obori wa DP obori wa FDC wota muteza mutwe omukishani cyangwa agende mpango no kora nawe no is access the president system mutegerejero is access the president cyakora we yareba umuntu ari mu opposition active na basa kujye cyagira ihanga
nakora nawe nambo nabo njaba besigena ba Dr. besigena bande president akarwede koragana nabo nkabayanga so mpora mpora tugarekera umugendo yes uga is excellent president yari arebe uri mu opposition was inama gizo sakwa buri hanga no koriyanga na kureta no koriyanga no sabengiya Glorious nisho nogamba Sina nengamba yo jangu ihanga lyo narikakondakitinga akaruru umuseruzinga mutwara mushanju nebiri mushanje n'enkumi mushanju n'enkumi 72000 ntunga mu district eineho 10 Series. yes hati nkombero bitano kunabirebere kuzagadaringa information that's what I was saying yes kurugo mu byaro 10 nkari ndangu n'ekintu kigumire munonga ekintu ari kubasa nagira nti mwene hati icyo kancereke tuje tuzo mukote ndijo eje turamuri konka kunkureba nka hapate yitu ya NRM it's a mass party after 40 years tushemeye kuba nuterana karuru ko mugongo really nititangaza nitunyizya akaruru ko mugongo after 40 years aba madini torubareba mumaze kutera karuru kandi obwo nimwe batweto mukanisa no batweto kwenda kongera akicereka kugambira onarebo kama yanjye obutabensteza bado tupepa sikake very wase ibi nabantu bakaza no mutaho numba bakora ki ba photocopying ba printing abije babinaga do you that kashi nyoki bikaje yes ni nyijuka by that time of which things sambabazi yabe nwero ari secretary yes ni nyijuka ndo complaining akanye tsimbire bakatera karuru kanungu konkitwa kashema kaka bwayusha ngo papara tugwisha ngo bwaza kija the following day ate nayibuza ubwakuriya hari bwazayo ubwahahe bwari so nabo hakari mu bintu bingi bakaba ngo mugongo bakaba printing ra na salon ubu mugongo kirundi cyabo abantu babeine proper sensitization bakabegeze nyona mweka ina ateri gotakabasa kuri divurunguto tukatera ururwitu twamonitoringa bahandika ibyo bahana ibyo batwa now ekindi kugezaho kugamba at this time as a party tushemeye kuba organized more than we are tushemeye kuba to accepting impunity abo kugira ngo buriya karuruka bakakateza bitabo bakajya bakakateza nebishansha nendere so mwene hati tugumize mutuzobye so tutukubasa ku accepting impunity abo kuba tureba nayo nete kwa kutu affecting neza ku affecting party kutonja turiyo multi party system abo nchitagu multi party system kareka kureba opposition kareka kureba independence abo kuba kiriyo ni weekending party nubwo kureba abantu abariyo nubona nubagezeho kwija independent okay no kureba ngo President Museveni even last time abantu babukanga ba honorable kangwa ajya kajya ngo hatu mwena mwije independent mwishite barizere independent ikindi kongera cyawe namawogora nose bakaho bendera bakajhumuza bona bije independent umambawaze ikindi kinakunisha bendera commission nyira kwakira president no reba actually his excellency the president akawe nazo mu kwita commission of inquiry ekimwe kiretse buzubu twashanga twagira karukabe nabaki apasons ba parties ba NRM mu district kushanga ba orchi apasoni kokwe side na betsimbi no siding na betsimbi it is very bad ikindi cyakabira abantu ebishegeri you know washanga wale tikishegero umkaruka party washanga imaka cyuka kainere magira side mwarete kimanyani automatically no bamashisha party thank you yes tayari west irakari yetu turiyo program kubiri umukasheshe korwa mukaga nuko tukuba turi ukorgashayi mpaka mukaga zihangwe and tuyinaba ekaya kuri Center Hotel igeneshangwa kamukuzi mbara hari yahashongina opposite Divine Mercy Hospital nabo echo hano henyana hituri ekaya terhare nabo bine hotel nunjo mutawo nomo no yenda graduation nonda wedding nonda birthday zayokorere mukore yawe bine garden zibine conference hall bine umanya gukomereza mu mutego gurkwemarira bine internet bine icyungu cyabo cyukucinga abo chance cyamshana cyacuro kandi ekaya hotel bine byo kurinda ebiritirire bino buyonjo bine customer care so wahikambara nonda kurundo mwanyamurungi noza ekaya kuri Center Hotel kunkana bwo kubara kampara no basa kubukinga nabo echo ekaya nbo partners bito program kubiri no batuhereze ibintu birungi izabagenyi bija bacererwe tubabasa kunywa kunka kuturagaha nza kurya nza kunywa
and mu studios takagire kwakira ubutumwa bw'abashubuzi nyine commissioner omwami Paul Katwire Karamuzi najwekera president muri Mbara City Central nyine Glorious Kamayangi arigero mu karuka abacyara ntungamo kandi nagira ngo mwete baragenzerije ko nkatarenzire kongera sente omukuza korondo buringaniza Kampala tribunal nubwo abandi batatungire omukuru Kadam Chunguzi Geoffrey nakora na office ya president kandi n'umwami Alex Gumisiriza naraga kabura no wa movement ari fresh from losing an election konka is not is strong n'umwami natamba Robert narago munupu and kuturagarike nza kuba ntongera nshongezi katumure mukashe ntugaruka no kubiri. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. Uganda, the cranes are flying high once again in their 7th edition of CHAN 2024, and this time the battle begins right at home in the legendary Nelson Mandela Stadium, Nambole. CHAN 2024, live on Azam TV. Passion, excitement, history. Azam TV, burudani kwa wote. Kuyanazarwa Sara kabareba ngo Daniel yatungwa kusirikwa kwa burijo kumurindo burwiro buri kwita bahita mushija gwensiri gukagumanirwa mu maramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukakuryo mushija gwensiri bahita bamujanjabire Daniel yakira bahita Sara wakaguma ino kwerakirira kwinji omushawo akamugambira amubazwa kusirikwa mushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina ahamezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18 Mr. Vaxa nahwera kurinda butakwatwa mushija gwensiri buri kutayayirirwaro Daniel na German menji buri doze ne hamani go kurinda butakwatwa mushija gwensiri obwa hati Daniel ayina magara marungi hamwe na mani oksima kuzaha mubazi go mushija gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi oksiri kwa burijo hamwe no mubazi gwo mushija ibirinda abana baitu tayayirirwa riri kuri hehe zoba wenda kumanye bikukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not munana not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara Omagara geseji arihembere eri kutuhindura tukabece kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwanturonde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebiri kuhezo mbiri gukagara kabusya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Tayari West irakariyetu program no kubiri mukashishikirizo bo mushugana Sunday Boaz tumwesije nyene abakuru bariyaha commissioner omwami Paul Katwire Glorious Kamayangi wa Kamayangi Foundation director. Thank you.
nyina mukuru Kadam Chungus Geoffrey nakora na office ya president nyina mukuru Alex Gumisiriza hamwe na Natamba Robert kurwo munupo and ntwetegereza akaruru entekateka itwasya kada ondisho muntu nakugira ngo this is typical of NRM ngweje niyo nkora NRM ahantu home this is your best icyo nico mukubasa kuriya yo mukumanaging akaruru because hakabanza akaruru kaba ka delegates aka electoral college ako karema abantu bagiga bashereka delegates twaza hakabantu bona aka baroti kicamo ako ba staffing cyayata twaza ko mugongo na kwate bakejire ati mwero haba uki mwaza kwa adopting inkora ya nupu yo kugira ngo abantu abatorane nko seke ko ne vetting abaratware entebe za NRM yebare mnonga ate cya nupu cyo mbene hatu wabuze kibuzo kirungi ngo wacisha mu nupu ya hane ne yeshengereza ngo wakabananda kuza yabaje ininge bamuhe faraga atabona rete bakwaterera nko kwakwa no gumizo bakwaterera marebe no bamunago so hato ko tari umuho NRM actually iki kibajya ngo nyarakate ho rwari ukutera karuru museruzi emitwaro mushanshu ne 12 konko kashanga petitions zarwo myanya mike ikiri kumanyisa ngo ahengi ebintu byo bikagendaje kureka uburemezi bwabaho ahi bayakozere impyuni tabamwe nangwa ekimputeka ngo nenshonga nkuru ekirungi cya chairman wa Rwangisereza umuyihanga riyona we kitinsa president Museveni aine intelligence kandi batakarangirire bari abatango doyi doctor urukanga rwa system ya mukuru wihangana bana bamanye byagendo misho byona nicyo nukugerera ngo abesinge ahariye intelligence kwaramanye ngo umuntu nankaba kamushagiza habeho buryo bwo gonjora enshobejo Bible negera ngo twiraga mantushobya ngo kugira ngo ntumba bazishagire tugiziremo abantu ba mafias bari kuteganisa majority ekiko basa kuretera abantu ijo ninyishwa ndo commentinga mu kutugumwe abantu kunama bakito kintu gabakahunama azeke tukirungi aha bwapati Alex boti n'abantu abasingewe ona abantu bona bakwendagaraga nka independent akaruka kakarmu abantu maybe bashatu naraba no primaries konka bakurengara babiri mendagaraga independent atubuhona kuba bibiri mbabatari biro wabari wakabiri bono haya sinyirwa kwikiriza okuyiba kibuzo cyawe Mr Boaz okuyiba karuru tishikumanisa ngo babibo kubanza ningo wakabiri ningo wakashatu ningo wakane so omuntu omushuma wakaru manyo omushuma wenkoko no mushuma wakaru bora nabashuma ejo nicho kubanza icya kabiri abantu babevinga kaba boda boda biba pia pori stages mukaga zona zirikanga ko no mushuma Yes. aha so now omukuyiba ori yakata kuyiba kugira ngo guna ateka na abanamba ya kabiri wakayiba sanguruza atwaro utariyowe so yaba nayiba ayiba ba agents buriyo ndizo tari kumanya yarabo akabiri yarabo akashatu so ayiwa bodire ba candidates banaka ba agents bawe abihaho abashashura ekishani cyubura appointments ziburaho oyebuza abashabana batera amasumu hatigisabaza konka ifite n'ikindi gace mu Uganda abantu bengi majority bakayikiriza kanko icyo kureberaho banzo kwate namba yabaye betsimbere bona aharivo yabamemba ba parliament na ba LC5 cha persons basically washanga ngo petitions aha bamemba ba parliament bona baye betsimbere all the aspirants washanga ngo petitions ne bishatu na nikimanyisa ngo nabandi kabishatu katugiye ngo bazo mu category nke yaho nariwe kama yandiki yanagamba kujyo umukanya katimvuza kuronda evidence na buri kimwe abasagara bengi najya ati bansinga abergaho Alex yes still on that very point tukugira ngo buri umuntu we no wabaye simbire ngo akabura kwikiriza ngo agaruka for example nyonkanye kurugira ahaba agents banje opinion polls opinion leaders nebinde bya bintu nkebyo nkashanga ngo nyowe nko muntu it was my first time kuzo mukaruru
kandi obunazo mu karuru nashanga nguhine bice byabire mbicuburaburamu nkekikwatiye ne sente okutransportinga ba agency kurugana hari na neze ezina abahire kurinda bururu kurenga tuziri kubabasa abo bwirobo na nebinde biri nkebyo so in fact nyowe ndiyo mu muryabo omurikabura abikirize ngo akanja karuru wadehagire mebirabanamu konka nyowe ndi ready ku supportinga Fraga Bear. Thank you. Yes. So tuza kujanga independent. Nyo tinguza kwizanga independent. Robert. Abantu abamwe nabagira ngo abayesimbere urubanjano rwabo. Ukazo mukarure 2020 akaruka katine register. How on earth nozo to mukaruka katine register? 2025 bazo mukaruka ni register. Itaza bishana by'abantu. Yo kama ntagogo ni Alex Gumusereza. Ngunu ngugo wije kubashomizi na hije Alex Gumusereza. Kwa kwa yamanya ngo Gumusereza wenyene agire kabararwariza. Hati umuntu akije mu izina rye. NRMG niyo kikunshetse n'abanya-Uganda bataba kucenga speed onibo bakwibira akarura kawire oti ninkagarukamu niwe nka National Unity Platform kutekateka kikabire kirungi abanya-Uganda bakusinga bayira akarura kababira affected munonga muza kumbuza ngo babira affected bata no wa NUP no tatire karuru tunatubira affected ninyushika tukuza kuzomukarura akaraba miliyoni 10 ezo muhiwo mushoro bazihereza buri member wa parliament wa NRM bakajyanga bakaza MPs baragambire party majority bakaba ari aba NRM abazitwira akubo mu opposition abazitwira abantu puni bangahe bakazigara right zo kugenda ngora na parliament barazitwira bona mureke kubehera bakazituma babanze yaba opposition bakazitunga bo kuba ati mwene wanje nkukaga bakazitwara no opposition wanje nkumpuga akazitwara no opposition nabaki naba government kagabo ati kagabo nakorana opposition cyana wori opposition urukora n'abazigarireyo Tito tine zitwatwiri now abanya-Uganda bakaba affected akubaka kasenda kabende kabateze mboko akuba bene babagura na kitu Rubongo yakazitwara abambe nagasenye Rubongo yashimye MP senye yakazitwara ukamureke ku information abanya-Uganda information nje n'abanya-Uganda mbwenu ninjira especially minyeto hato go mwana nabayine followers beminyeto TikTok n'ahandi konka nyo ninjira kubagambira ngukumurabe n'umukore bintu mureke kwikiriza abantu abine bitekateko nkebi kuba divertinga bakabihamurama when it comes to money aho nintabuka abo kuba opposition no NRM esaha yesente kweri kwika bona baryeki tinkarebaga member wa opposition wa nankani wa member wa parliament wa opposition ari kwemerera floor ya parliament akajya tumutshare misara ninyendo ngambire yogo mbwenu ninyenda kubagambira linda ho kachemanze marire cyanje shabango mpereze opposition MPs 10 abatwire sentezo omusizo go ninyenda munyikirize nyendo bene bo watuhereza twatwizira opposition z'abazitwire abayina bo abasitwire bo munyikirize abayinarem kutandikira omu western yona tine muntu wayinarem atatwire sentezo ninyenda kugamba opposition nayo basayingere list zona zikaza abantu abitukumanya bakwatira sentezo munyikirize ka information kanje kamarire ka information kanje nyona nisaba abanya-Uganda himuri eminyeto abaguruse nabandi when it comes to money kuzache sente batababihe kishuba no opposition no wa NRM esente kuzikwiza bajya bata bazitware nyenda kuhereruka neke ngo honorable kagabo kuyihereye sente miliyoni 8 za buriyo bwire kuyazigarire yabo bakamubinga akuba yabahemura yagamba amazima mwene nyenda kubagambira ngogo mshija ariyo nababiha kuchikwiza sente buriyo mwazitwara mwene abanya-Uganda abanya-Uganda ni bamanya mazima kandi bamanya ba member wa parliament abihire sentezo ikina ningezeho kumanyisa aka karuru ikibenki bateza ni miliyoni 10 zibabe zimista Museveni ziyabe nagabera abantu abo bakazibatera bakana bazibahango barabyeho umwana wo gubatwira gubayigaririze imoto mwakimanya tumwakicenga ize shanzo zubinzi bateze mboko nizo zibakoratire no mutayibeno ejo ngano hagihiri aho ba aha receipt bambajangu ba received thanks batahizi nariyo yakira then bajangu being payment of echo kira hecho kujangu niyo reason izo babaheri after fuel refund what fuel refund
manya abanyayuganda hariho batakisirwazibwa bati kushangana mu tusoro haza kutugambira ngo ke fuel refund izo ni sente bakandi babasima mwe bari kurabyaho ibi movement ningashi Museveni byakweyendeza President mwe nakasenta ako akasenta ako Robert nobu egitari topic konge sentezo katwijusi abantu amakuru garabira ngo abantu bazitunga MPs bazehakana President yaragayagera ngo umurumo gwe ogwarukora nana facing threats izo munaniza here izo tutakumanya nari ndi izo tukumanya mwe no mu classified expenditure numara ku ya sente nkezo bamumba kumukwasa ni MPs so sente zo akazabaha abo ku bebaza kumukwasa bagwanisa threats achane chango bajya kuvuga classified expenditure abo nje takwa appreciating ngo MPs no bahatanga ibyakwemeza kuvuma president bakabanza baze hakana ba NRM Mr Museveni ya confirminga kwazibahiri kibuzo ni kibuza Museveni akabuza famu ye yiha musentezo nizo yabahira akabuze nagira nti mu Uganda omwambo wazi reka muzo ku mutabani wanyu muri parliament nawana kigera constituency ata bakujanga abo ngo bakazanga ko bazihira bakasaba bakakora abantu abo mu constituency kandi zisende kibizi no mugasho anyway classified expenditure tine abanyayuganda ne bake abakiri kubuzabuza bwahanshonga konga point yawe berengo abanyayuganda kabi n'ikinaga abo sentezo bapanishinga sitting members of parliament that's your point barigine baba panishinga kandi ni mumwe ngane mu kireba aho nko mu western member wa parliament ariyo mu CTC ngiro mukazi atahire busheni bona mwe n'abanyayuganda batandikire kukweza 2026 ntuzo mu protest vote akarura kantumango byabakama na kuja directive za Mr Museveni akore byakwenda kukani tuturede kurwanirira akaruru kwiye nzagara kagamba protest vote later on commission yes right honorable Rebecca Kadaga oyesimbere ahabwa vice chairperson wa NRM intebe y'abacyara agizere ngo akaruru akukutwa nabembezi wa NRM nambore akaseke tango do yatakateza mbeno watari indictment ejo kamaze kugambire akabara kahingurira nyina ibintu cy'ipegenti wakadaga bahonera borete kadaga witka akshara kasinga no mwaka isimbo na muganza yasinga naho tango doyi ati obakakora we kana kijaje baribombe but now the commission in the members change so natakwenda wakitensa ona borete kadaga atakare batagode uwo now we have commissioners so and I'm very sure the commissioners will handle the election na kakororo fair I think so because we only mangu kochira because ekini cyakaye delegates akaroka delegates kana no mugongo kandi delegates tokaza kwibira hari kake ona sharo za TV attention ona nabakwibiraho so nagenda kaburo kwikuruto hator coordinator wo I don't belong because I'm a public servant. Okay. Konka nyo to me kabwanji. Kabwanji so no quota delegate. Nyo kabwanji hata na delegate. Nyo ni mpagera kadaga. Because kadaga ni store kwa ina remu. Yes. And lastly, delegates conference eri mwabantu mudora next week. Nabatera batakaruko mugongo. Ndakuteza rigs bagirengu emenyeto mbanze mutere abakazi mutere how hata noreba akarura kaba chairpersons ba kakaroka bakadaga na tero all delegates because the vice chairperson second vice chairperson na all delegates tiji manchimanse abantu bagamo mpari kubona bangene baza kumutera then batera kaba chairpersons ba rigs batero rigs zonga then konka our 6th division division chairpersons 6 abantu mkaga wa western wa eastern wa northern na handa na bugande abantu baterwa all delegates then batera batabantu bona umudara gumuneke cyo kambaza batakororo baza kubato mu region batera mu region zabo bagira ngo western muteraha northern muteraha na ngamuteraha bakatera kororo ashe kororo are open are high siona are mahura TV zona zireba mushaka buraka no basaka ibota so nyoka bani nyenda gambiro mukikuru wanje kadaga atatina
akarurako bikaza kumanaginga 6 commissioners wana baza kwa bari hatiri kuza kwa barabona baza kwa bari regional Colorado Glorious enshongeji eyakutora nabembeze baseke district yona kushitama mu delegates bona bikizana kukagira umuntu because twarebe districts zashitamere Kiruhura I think Ntungamo bona bahagera right honorable Anita Monje na haba which delegates bona kukizana ngo kukagira umuntu no kandi batakumva baba hasente abigino babagura akuba Anita Monje batayizire yo Ntungamo tayizire konga mu delegates bona ndana masiri babagura tubire ntwajuzinga abatezi bakarura bahasi okay 2023 nguba nobagurwa konka kandi kukigire kwika delegates twashanga mucokiri wasi ababashomashomere bakora business hatu no yemero tamukajanga umwena mwekereza kukagira umuntu umwe ahubwo mitwaro 3 5 10 kwenda kutware mushemero bwana mumanza mukareba ejipate yitu neyenda kuzankaye nyowe ngabe ntakwikirizana no kugira ngo seki top organ yitu ya NRM bashatu president Kigongo and Kadaki batabakwata top organ ya NRM teshemeye kuba neberi no politics tushemere kuteka kugenda tukareba kikuba Tanzania aha chama cha Mapinduzi tukaza Rwanda tukareba ahapate ya Rwanda no buyakuba Kenya washireba seki yabo terinke yitu tori kubasa kukwata umuntu ine conflict of interest oyine cyara kwenda or speaker or minister or iki ngukane niwo kwenda kuza gukora na kongera cyawe speaker wa parliament na Stamasek hate jo neberi conflict tuya kwa sata yagoga na Stamasek echo nyowe kurnintunga chance natunga umugisha go kushitama aha kakigo ko gukora decision zahiguru nkarebera kutwa kubasa kwiha mu kutema mwe bimwe tukasigaza abantu organ iri kubasa planingira pate kurgahiguru kugarra hasi tu nutureba opposition NRM bona binente bo mu parliament bine police analysts bona nakwashita mu parliament obwiro bwakare bakaba bari ya contract tamu yaho whether bazurenewinga ningashi babongerayo konka hati abo opposition bona abantu permanent and pensionable nguni policy analysts to me na nebingenze nindeba bantambwiri ihangeri yona ihangari ya Uganda na Naher nareba Nigeria nareba Ghana na Naganda mahanga ugarukora ati ngo kutine NRM it's a ruling party bine party offices all policy analysts should sit there bakora research bakora buri kimwe cyona bagumana ba feeding members of parliament baho bazo mu parliament ba legislating similarly na naba opposition hatu noratu in NUP niyo majority opposition na yabantu baho bashemeye ko bashtamukavure but very serious people barukora research barukora policies kunkabona bari yaho mwene twena ntukora ngo kutwayenda haze cyo nacyo ntituma twa weekendinga pate yitu abantu tuba kutwara muna serious nabo ko bari mu mahanga gani tugenda tubete makinga chama cha Mapinduzi itimazire imyaka n'imyaka kandi na hati kiriyo nekoraki thank you kandi ting manyomo delegates conference yaba ababa kubese imbere n'abaha chance yo campaigninga no campaigning usually babaha chance yo introducinga then bakiza kwegambaho then babana musingira okubaza kutwaza no kutera karuru kawo so hatabonye ndungamo abo Kiruhura abarigire bakaboreka bona bahagera kandi itomo bo bamuhagiriye bakwirebera ari akwata abatariyo tiyagamba nabo anyway hariho n'indi nshonga ayitwa atakatere mutoki National Delegates Conference etakatere karuru eizoba eryenyumaho nahabanza hashita Maseki Central Executive Committee eveting ababona ba expressing interest bona tukugira ngo baza kuterwa karuru nubajyanga position baraha abantu batano
mbwenu abutukureba ngo bashemeye kugumizamo kuterwa akaruru nananga nabayenda na position batsigaho umuntu omuwenga icyo ni kimwe kimanyisa nguseki eine ezo powers icyo ni kimwe icya kabiri batayi banje bantu bagamba aha positions ezishemeye kugira ngo ubundi zugumeho permanent abantu abo barukora overseeing bareke kutangatanga mweno abwa history nyoweje ninde ryeshongera very sensitive kugira ngo bashitame hareba guma akatungutungu kandi bagume no bayamba no kwabura bateyine kuteganuso ecya kabiri ndebere akatambi ako kitinsa Dr. Tango do yarugaruka mariko jati kuno ati uwo kitinsa kadaga atwaranwe agambire iki atkamugariki muntu nantanandi mwena abanyankore bagira ngwese kwe kwihoko ne kuyagura ne ugihoko no gihohora nanyenzere uwo kitinsa Dr. Tango do ayebuza bwinki public ngumane mu doubting no bias nonyetegereza and by the way ekiryo mu nkubo za politics nikigera ngo abantu bengi bakabenzere kumwanga naro bakamwanga konka speaker yawe tahamani kurengu yagarika yabaru appointed hata nicyo kura bias nerwa honorable Kadaga hata byo nebintu ebishemeye kujwangururwa bitagirina kugira ngo bisibene biteganisa politics zitu za Uganda ningera ngo uwo kitinza president ebintu byo nabyo bitera mutoki bibe sorted. Thank you. Katandike na nakaruka abona because twatukiriya ka party mwandi katandike na Robert omunupo mwene kimkweta protest vote exactly protest vote no manyiseki protest vote twachito muri nyankore tushemeye kuba nokwe okwakanisa akaruru ninga shobutaka participating mu konkitwe ino kutwenda kukitwara akaruru akantuza kazamo kutura akazemu turede kwakanisa ebyaba minister byabakama ebyakuza kurangira ahawe nshonga kumwaka wa nimo musingire tikikabaho yakine minister Museveni ariwe amwapointingire kandi awe kino tegateguno za kusinga kibari isi now ndiye nyenda kuyo point yanje akaruto agaba protest numwenda kwakanisa twenda kuronda karuru ito protest vote no ronda karuru kandi yene mpore numwenda kwakanisa byabakama kwararangirire je no Museveni right kimanya mwana akumurangirira akubara kikoze leta musingire kandi je no Museveni kwako basingire icyo cyo numwaka tumanya mutango hata singire Museveni tachini koze mtama ya na nyenda baza kumuzema reka kajya mbuzi ubwo kugira ngo bakamurangirira bamurangirije ngo cyaguranye ngo akamusingire iwe kuko atakabere mingwa nuka kimanyota utakagira umunupo umunsi omwe kinkusinga kwanga nimpa abantu kitinisa nyo cyo kubanza RCC ni nko kitinisa buri yomwe nko kumuri yawe yomwe nimwe kitinisa nkatu watandika kunshara mukangira ngo 2016 2022 nagumwe umuntu yandango tamuteganisa nuko kujya tunguye ko kitinisa ninja umujurize wanje nikada mucunguza akara RDC wanje akara RDC wa katara kurebero ryo munuko uwe nkana kimanya RDC akari mu opposition ko kabatine bantu bate babasingira amazima negikirizwa Robert namuha chance reka tumbuza tugambira protest vote nanye ndakubagamba protest vote konke kintu kinkwenda RCC ayiheyo niyo 2016 ngo ndandika kutera karuru kandi umuntu wa Dr. Kiza Besige narwo wa Kiza Besige 2021 na joininga NUP kada mucyunguze nakimanya ubwo n'ubujuriza abanje gakinde yagantu kaca dore yagize ngo umujurire kamujurire abantu owitkamwenge obwire ko tukaronda bakoza kumana karuru kacyagwa babura niwabe no tukomora kutarika banga Museveni yakushungusere ngiro bere birakakubingo mu ihangwe now yowe kani wantiro mu kikomeye ari namugambire kikusinga nanye ndarekera kiranyenda kwihayo aza nanye nda Robert protest vote reka nyambe obwire bwaje ukahagera Dr. Besige 2016 2016 cyaguranye nkargaye 2019 nogera ngo tora nubwo hajya Besige ukora inga habiri ngo kwagera cyaguranye hatu waza ngo habira rwakora sato kazakitaka
protest vote ito mu NUP protest vote nikimanyisa ronda karuru kawe okatere okakume okashendekereze mpaka atare center icyo cyo tukweta protest vote then ecyamuheru ubanja karurako hano kabanjota Mr Byabakama n'abakora nabo abakora directive za Mwami Museveni bategwa kurangirira Museveni then ito nduza kabanja kwekarakasa tukoronda karurako tukabanja baturangirira mweshina ncyaka hakabuza kamwe kabona kayetegereza kama mbuzi yurikama Robert nyenda kwetegereza wagira ngo imana mu manyangu geno Museveni takusinga tayero kusinga karura wait between now akarunda ko kuronda tugambe gene mitama y'abantu n'ibitekerezo by'abantu geno Museveni kwa kweyozya kandi kweto kweyozi n'ukotse kategade ngutu murungi konkati bare ngo yayeyozi abantu bamujwa kukira bamuterera karura iwe no kipimo tangwa abantu tabako basa kumuhagira hakubara meza atana karuka kabo nekintu cyo busasi munonga gushanga umuntu ategekera scientifically how can you nekintu cyo busasi gushanga umuntu ategekera Uganda emyaka 80 na hata nakiteze bishani ushanga cyane cya Museveni kiriyabona cyo bacyanikire embinto emyaka 80 ushimiye kubuta kiteza na cyane ushimiye kubantu bakwetegeza najya mbuza kantu kamwe ketegera irebwe nambaze mbuze deni cyambuza ninyenda kukiha yondi now nanyenda kuyakore comparative analysis emyaka 80 agera Museveni takube nakiteze bishani abantu bakabine bamumanya Coca-Cola MTN ntabwo MTN kazwe n'inyanyi mazi Coca-Cola Pepsi izo no brands ezo kuchereza kunchera natikana ziranga ejo ni business umwebembezi nka Museveni umu kujya ngo akoze rebirungi tashire kuba nazize cyane nyenda kuye kintu cyo aricyo kwita public relations ine cyo nanyenda kwihayo wambuze kibuzo wajya kuyakweyoziya abantu bakamuha karuru ando kwezenya nashito mukoti Museveni mu Uganda atakisinga karuru abwe nshonga abana b'abantu bakomirwe bushabari ruzera bari kitariya abana b'abantu abazire bagende barra ba Edi Mutoto bako batamukoti kiza bese ryamare myezi erengire kuba nayemererwa hati ni katushe context katushe commissioner just a moment katushe context umwami Robert tubetu n'ubururu mitwa Uganda mitwaro mushanju n'enkumi very good abantu ebyaro byona byumukiri byatera karuru abantu abatakwenda geno Museveni abatara ba movement abakuchira figures bakamba tugambera akatera abantu miliyoni 11 abandi abantu bakuhingura miliyoni 11 abatakuhagera geno Museveni atara ba movement baringa yawo bari mu opposition nabanga bitabo so lastly Robert nabandi bijo mu discussion protest vote omunyitegereze yabandi ntumanyangu haba hesimbere Alex na Kada abantu Kada takumwenda twajya ngo Alex wese ni amukaga jini naso butagira kashwe Kada ni masters ahangu Alex azi azunga Kada tagarakaye kutera karu kugira ngo uturate yo wena konkatari yo bari niyo yakwera protest vote nyo ntegereza y'abantu bingi actually nuko kiri that's the thing so hati mwagira ngo ibano protest vote are you saying eje nkore yitugeza wade na cyaguranye tiri cyari kumanya konga hakiri ataba Museveni is that your conclusion because nje cyuri kumanya protest vote abaye narimo kumukugiteka teko ko yine kuba ito tuko tugitwarize ito protest vote je tukuza ko isera kugera ho mahanga gatare gamwe na gamwe nakujya protest vote wahora we ajyango bine cyawo ito kitwenda gukora ninshobora abanyayuganda nyenda mu mpurikirize protest vote yitwenda itwe ronda karuru katere kakume kashendekereze mpaka atare center after okabanje eje niyo protest vote ito niko twegesa abanyayuganda so numuza kutwara muta government omyanya over 60% mutine mu candidates and beza ba MPs chairman of LC5 ba councillors because you are strong at the top but very weak or absent at the bottom tena twine mu ba candidates 12 na muganga bakubabari we don't see them now kashi katuyendu zo vetting buri nanka buri district katwine mu candidate naho kuba noreba nza kuhangura nza kutandike witu ka mwenje kibare east ninza kuba ndiyo wagira ngo gogorengire
Nwajangu, a protest vote is a vote cast in an election to demonstrate dissatisfaction with the choice of candidates or the current political system. No. That's it. I've said. imwe mwine definition yanyu ya protest vote Yajangu ine ya. By the way, related no guciyaga tuza kutera karurako twahiza tukabanja abo kuba turishuwa ngo byabakama natekwa gukora direct. Aho nanyenda kumbuza kanza kumenyenda kambuze nkagarisha. maybe ikigambo mukatina kuri se cyabisi cya defiance. Maybe that would have been better kugira ngo kuba batabarangirire numuza kuremera. That would have been twenda kubanja karurukita kuba Museveni inakana mfa kumbuza. Ahendere rero n'abandi bazo mu discussion ubwire bwagenda. You raise it then you conclude then yana blaming wechitin sabya bakama ngo bono bateka naza kurangira ikitari cyo nanyenda mbuze akaruruka hwire akayebembegwe justice bya bakama ahiyo bantu kubona babarangirira mu Central Uganda especially ngo basinga bakarangirwa electoral commission ya Kenya na ya Tanzania bakasinga na ministers wetu na vice president bakamsinga Robert Hendera yecho kadamuchunguze kangariche mukadamuchunguze ogo ni nyijuka RDC ka mwenje niwo mwabe mutambara nakabangara mukuze nyokandi yo mu Kikome by the way mukuza polling station emitware ebiri kuruga polling station or agent ningo katembarka ananka kabangariyo yo kwareginge gwire ekere Buganda iba inakubuza nakubuza bari yabarangirire itoyitwo kamwenye yakatari opposition arena building a point maybe okay warebe kinde cyo kachikoroka abo kugira ngo omu western opposition by then keta kagizire mani kunka kuri yo mu central aho riyo no gamba amana gariyo kagari mingi by then kunka nito hata ho mu western tugende twara ki finally cyagoranya kasinga no burubunga kasinga na 60% byabakama no burubunga konka shwana boaz arati yabe ha direct cyanangira ngo ito kamwenga yakata ino umuntu wa nupo abayetsimbere yo no kimanyisa ababebetsimbe no mu constituency yaro bakaba ari aba anti kana Richard so Mr. Gibson aketsimba omuri kibari yakamwe kibari Mr. Gibson amanya Gibson akanye furaga ya wenda kagera by the way akarga muyaje mutubara muhere sente ngo yaza kurondaho kutora thank you Alex abakuru bini protest vote tuba kwisiga electoral commission kandi mwe nkabene mu admitting ngo akaruru kine bizubu including okwe yibo munda NRM tora ngo are justified kugira ngo akaruru ka Uganda kine bizubu ati NRM ne basa kuba ine bizubu ebukisiya percent yikumi wiba murumuna wawe no sota kubara kwibo mutaka ati NRM ne basa kuba ine bizubu tinyangire konga kandi ati yo opposition ine bizubu mirundi 10 aha wenje ijo tukazo mu karuru noreba bine bwa slogan bwabo bakoreta kona kugezaho kwizusya numwizuka buri tukuzo mu karuru hati nyonke cyo gize ngo nikitaho namakuru eki cya process vote because izo bakambaja bikwase cyaguranyi emereze numwizuko bwemere bajya ngugiza deresi yona yatete mama nyemeri giza mayako twogwerwa kago ekeriyo mbiri officially chikagambo bine cya person wabomba mweta rumbu yari ya internet mwiza kumureba ugatari structure ya hurra nuwe chief programmer Alex Oboye simbere nuwe kimo barayiza ebe nimbugamba wize Robert allow me omwa Alex Oboye simbere tukaza speculation rumbu yeta ine position omunupo wajya mu kintu cyagamba no kucime kuba cyagamba leadership ya no eyizo kumanya trist rumbu yari ya leadership ya rega mbanze mfitereze mwa hine kintu cy'urumbu ya rugamba kitari umunupo hine cy'urumbu ya rugamba kitari umunupo anyway reka ngareke nkwizusiyeho Mr. Boazi reka bareke kutisisiro bwire bakabine bikwase cyaguranyi bakabine mereze president manyakaruru twakagarro mbantu entebe mu ntebe ibi bintu byona biro mwena hatu bareta ngukatere manyakakume manyakagirota manyakashendekereze hati yokore wa protesting kare mukariki mukarugimo you boycott the elections tuyibikirize tujye ngo opposition yagambe shonga this time around beti yekiro opposition sikati bintu ninga ati munywana wanje ogo nyenzere kumugambira ngo ohoro humwire batakoze senshoboku ibiryo ko nimbimanya ibi byanyu bi opposition ibi aturyo mu age bracket mwe my friend so hatubo kuba ku building ekintu cyabo bara abantu babo bashatu no basa no kutina wasange sayo hereza bende yotagira
kandi uri ku advocatingira ki so nanyenzere ngo turebe ikintu kiriye cya protest vote tutacyamana mingi abo kubebe ne byabo aba nabo babigamba tubari kubimanya niyo ni kimangwa abana bingi babigamba tubakubimanya izo bikaberuho bikwase cyaguranye babimukwasa omushiza yaya haba bomusango baguye bagaroku tinguma bagukahendera guta abantu babacwiremu ekibacwiremu neke bajya ngo bine president wabo then harona president wa Republic of Uganda. In fact, for your information, harho MPA mwena argo musaidiza Kaseke akaryo mu DP hati yiza yazao hata nawe wenka akagumana areba byamusobero cyumbuza nkecho hata shika hagera to kwa gatano mu ndinde n'ingamba mazima mbona hati kuba kurete ebya protest vote wena hunama. Thank you. Glorious harho ishinto maybe kitakushobora kaje punare opposition yona kubara candidates mu districts nyinyi ngakuno mu Western Uganda kunguki kangahamara commissioner tugera mu geno Museveni akaye 68%. How come omuntu ebeza bwa kansara ba chairperson ba division tutine mu 32% yabemeza opposition abwenshi candidate opposition na level ya president na Germany atine candidates abahansi ebari mnonga buri kimwe nikiba kine intandikiro. Of course president nuwari kuba ina executive powers. President Museveni ya abantu bona naba commanding abahasi nicyo rukurebera focus yona neberi ya president ejeshaha kanjire ngo mugisha muntu yarara president bona bara bamwe aba NRM bona nubahindukiraho nubareba hari president niyo nshonga ahabwenki busomwa mise nateka gatari president ninjira nubashira koze seki ngwizi bakuru kuba rusisikire to kwigura bugero bukushohoza mizi notandikira ha kwigura so echo ninyenda ngutukikwate itwe nkaba NRM twine kumakinga sure ngo twatereza ekintu kitu kurigahiguru sacha databantu badakakisisira hasi taba twine nicho twena buri omwe simbero mu NRM wena nateze kishana tegaho president Museveni kuba naba namanya ngo nuwe brand nuwe kache person wabo tamwineho nubatekateka ngutori wa NRM twena mission tuba tugatiraho similarly nawaza Buganda kutandikira nkarya ntonde noza kushanga ngo buri muntu yesimbiro mu opposition no mu NUP buri omwayineho kishane cyeyi na president wabo abo kuba nuba kwicereza mu centro yoni tekateka ngwito nkaba NRM tutakafuka singari yabo opposition abo kuba mana bakine make focus hakutereza pate yitu na hati ninchi insistinga ngo seki teshemere kubera mu abantu bari kusavinga mu positions mu politics teshemere kuba abantu abo kugitebekanisa batakweyendeza byabo tariho umuntu ngakadaga ni minister ninga right honorable Anita Mungeni speaker ngubaza kora decision no museki naza kora decision netari kumufavoring. Thank you. Commission roadmap yabire clear about picking a form za our president batandaka esabiti 2011 which is Monday and the delegates conference ne kubane hameje no Museveni because no wenka owagambirwaho wapikingere form za kazijuza but okoronda karuru nugo mu muhango NRM eshoza sente nyingi korondera karuka president Museveni konga karugomburo rwa structures twaronda bemeza NRM baka million 2 n'emitwaro banka 20 abo katubare nguru muntu ayine nko mukazi ayiniba ayine munyanya multiply effect tukabentu turiyo million almost nkamukaga register yanyu negama mu miliyoni 18 z'abantu ayina ribu ishaya karuko kwika abantu abo kabatakwije guterera geno Museveni haboje register yanyu nushutera mu yabare munonga abawazi nangana hata nobe ndo mtanapo yakaruka kaba bakarigira mtanapo is not good was low we have some issues ngibiri shatu escalator atanapo yokutera kaburi yabanje first icyo kubana cyabyona ugazetinga polling station za electoral commission no shanga polling station zimwe zirahari
and we have twina abagurusi twina abakekuru ushanga abenyi batakaza kutera karuru ikindi cya kabiri NRM inema abantu abakweta muni abebitinisa mbete tabamu working class abamuri manguza katera karuru middle class abo ushanga batera ntambye kutera karuru ikindi n'abantu kugira ati nyewe NRM yasigire no nakatagira accident cyagwire kanye kumiro muka president Kastayine majority kasabatu bingi wachura sendri kayarebereho ngomba kubamba musene karabiroka yakasigire abantu bikana bamwagiranyo kanye gumira waketekereze iki actually kagenda ku research about it no shanga most specialist working class abari mu banks abakoro shops z'abantu mukora za hardware sometimes twakutunga tembe kutera karuru ikibachura ikindi ikinkureba mu kinare ikinkureba bamwe kibata kutera karuru abantu abingi beganyara yinizi arga azo murayini bashita murayini zibanyingi ushana ko batera bata bagenda baitegereza so ebintu bibinteho last commission cyagoranye ko ari yabasize kurugayo 2018 akaba member of parliament. Yes. 2021 akasimba kiyo 35%. Katugene na figures electoral commission. Now cyagoranye uburi abantu bakabataka mumanyire. Now hati bamanyire bine bigwiriho branches 35 nana abarayo 16. Yes. Akaba president. Yes. Ekikwereka ngo 16 atazikozero myaka ejetano niki. Echiko akasinga Jerome 7. No, echiko nakugambira bwiro wayise mafoso we cyaguranye kari muntu wa yose. Ukakiri munye. Akari mu yose. Hata bana namanya bana bita ba yose. Bamujwakira bagena nawe. Barengo yose okwaza kwa president. Yaba wewe. Kokati kabaka sindikini. Yes. Akahe. Ye kabaka he bagendera mu kahe. Wete gati na mwana ngo numwe agenda irogo ugokore wowe. Actually my brother commissioner Kachimno buri ogiyajya ngo bamanyire hati buri bakamutera batamanyire ato bamanyire tabasaka. Yes. So ati ko ogiyagar kore hore wewe. Exactly ato wewe orabuje gihurire. Nikiranye ndakugambira manya wano umuntu wano mbara strengths ye. Tare ekibire kibaza kwangara kagira support. Kiteri bakweta ngo grassroots support. Kiteri mizi. Mubikirize ngo bakore mize ejo. Mbere kankobuza. Ati wabuza mwana wanje kamwengene ene seruzinga. Thank you. Reka maze muza kingambira yimse mukone kamwenge mu ene seruzinga. Takuzijwe. RCC. No. Answer my question. How many cells do you have in kamwenge district? Kaninjira ngo ndamkuhereze answer. Kigarite mwana nyenda kumuha answer ogu yajya ngo twine foundation grassroots support. You don't tujine no kimanyangu tukateka ho bururu bwa youth bwa NUP kuruga LC wano kimanya. Anyway, cyo yakigaruka mu babamurize ayine seruzi tabasa kimanya kimanya seni tajya ngutenesereze emtwaro umusanzo ni shanje nebiri umiganda yone umusanzo ni shanje nekimibire bandi byanga mshanje nekimibirezo mwene bakya pastor menga umiganda yone ugire ngumene support abasa kwabona. Anyway, now I nebintu binanye kintu kinanye n'Tereze abana opposition abana batina mpora nore yabe ihandiya one yagera ngo hakari wabayitsimbira mu opposition omwana uyagambe izina rye akayetsimbere akananda kwetsimba no wekitinisa honorable member wa parliament Kasibati konkabe kibina cye tuba sponsoringa yajya atinyona abergamu ogono bayibesigire omukonstituency yo gwa kugira ngo ayetsimbire no wekitinisa franga tumwebaze akahetsimbire wa anti bayetsimba ba anti owasingire bwanyuma yijajya ngo nawe bamusponsoring nyuma kibina tuba musponsoringa we yaye bibigeramo akutare we kinisa franka yaharaba mwana opposite mbweni yajya ngo bakaba mukomere atogo kikubanza kari insignificant tina yabe naizara katetsimbire akatena na member kandi coordinator wa NUP dukia bakamumchira naraka bahesente. What I mean that is not part of my knowledge koke kindu sure
ababuzire kusponsoringa bakanditse babo aho kwayiwaza insecurity so tukantutunga information abaremere kusponsoringa abantu bawe bine byaremere abantu bakarema gisponsoringa no manya ubataganaga mwita mangu yigurutara hahari nibetuma ninyetsimba atogumwereka nkubuze ayetsimbe no kitini sa franka tumwebaze ebyo kitini sa franka tumwebaze ebyakozere umurikibare isti tinkamya ngo aromemba wa parliament owabikoreye constituency umwihange hatwara ihe yokachenda na mwenda hariga no guya 1% then ajya kujya tabanyibere nababa kwiba hoteli cyoyine that is one Robert yatwereza wajya mu tumarankomere ni wabora RDC police bond yaho police bond no wajye ko RDC RDC tayine tumukura ni wabe no kura security ben dore kimanyisa dore nawe kana chimewe baireni akaka na politics akaru criminal so at police ya mturengo rumisha atebegana ya ina ngalo comment kai alukoma RDC akibengoko as a criminal it's very clear anyway echoro chibuza washoma police bondi shoma hokesera iba ino mchaji kana kata charging RDC akana charging wa police I have just even got information right now ngogo na siwa frank naenda kumureba just ngwamtane mati kare mwenda kare echecho korano mwenda ikiko maje kona discussing hari individuals numurunda numubona na kugaidinga kandi icyakorera ikicweka kiri clear reka mpendere naka ni nyenda gukora clear statement necha mazima buri haina baterere okitinza cyaguranye konka bakaba batari kumanya ekeru wevu konka hata abantu bamwetegereze aharaze hona nibira kwa mweshongore cyatwa kutegede nico ndo kugira ngo okitinza president Museveni hati ubururu bwakuza kutunga egi season taka butunga. Thank you Robert garika mu icyo kugira ngo kokoza umushango gutineka kwate na karuru no sibo atumwe bazaronda akwe center rwo mu karuru ebyo ebyo kushembayo tene ati nyobo biro bunye najya abantu nimba respect twakwede chikibira kugira ngo meda chikibiri just use them now icyo kubanza obwiro bunagiro mu cyo evidence wagireba kandi coordinator wakamwenje wa NUP icyo nicyo cyakwatise icyo kikaci cyo kubanza secondary niyo bateruka kesi kesi zanye mu kuzikora secondary nanisha aba RCC twatujya abantu bamazima twereke message eri kugira ngo ntonde kusiba messages here gitwereke gitwereke ngoko nayoreka ye yanjye now nyowe ombinte binkugamba tinkukira ku discussinga individuals Frank atumwebaze emyaka 20 yategekere kibare isti hine birunje byakozere nibabireba kandi nanitwe tutekateka tubasa gukora ibikusinga byakozere ki ebyakoze I'm not against him nyowe ningira nti nintwenda change umuri kibare iste myaka 20 ze nafu ahumure tumuhumuze je mu myaka 20 byatukorire kuko ibyo kuza gukora propaganda zanyu izo propaganda zanyu zo kugira ngo umuntu kwetsimba muntu rumana mukunda kutusisiriza na wetsimba muntu nakutahonke kugira ngo nyonani nyenda Franka we chikwetaga munze kumutera isimu ibyo tibikwetagisa Franka ebyakozira abanyakibare ne babireba konka humure tumutasa idi nito tukore ki rebo mu kamera ubagambere yaba cyagoranye naza kwakira form za nomination zikutandakana na urwo ko twashowize official poster ya His Excellency Robert Kyagulanyi rebo mu kamera speaking form zezo baza kumusinga boke naza kwezi tabuza kusingwa nibaza kuteka ngo Mr Byabakama ari ya directives za Mr Museveni nabasa kuja kurangira General Museveni konkitwe tukurembize what we call protest vote Karonde Katere Kakume Kashendekereze atare center kandi ukabanje kuba batakarangirira kuba batakarangirire je konka nishazamu ekigambo RCC cyagamba icyo kugira ngo nyowe ni nyetsimba Franka ngwanyete Franka namanya yinkuzarwa namanya seru yingurugamu so kugira ngo umwetsimbireho abo kugira ngo wanyete kandi utinka mu discussinga ugati nyine konka kwara kusinge noza kwikiriza kwa kunsinga abantu bamaka runi nyikiriza Alex rero naza kusinga yesede chikemwe iyo baramutebekana sa program sibura bakabona nyikiriza insibura abantu batureba abantu bona kurwo mu shonda zona munyikirize nyongere ngambere abanya-Uganda ngo turyo mu season ya karuru ikibiro mu NRM hati yatwaza ombibina byona
mbwenu okugabe sente oku ninyenda oteekateke aha mugasho gw'akaruru ako. Thank you. Omugasho gw'akaruru kawe ni kikuru munonga ahabw'okuba nkiza kuba nkikutambira kumara emyaka 5. Thank you. Nyenzere kuhendera n'ekintu eki ngu nk'oku naana abasoborire ngu bamemba ba parliament aba opposition kukikampiha bahunama bakiza bindi babigambaho ekyamuheru omwami Bowazi nyenzere kuheruka n'ekintu eki ngu eminyeto mwena himuri mutahabisubwa na n'ekigambo protest vote abokuba obunaku bwacyo bariyomba bireta nkabiri yo kubyabireho kikwase cyaguranyi manyemeri yiza manyabiha ebye bishuba hatiya tuze ahamuramwa turonde akaruru ka President Museveni tumuterera akaruru asingire kimwe overwhelming rero tugumize mu tugeno miso abantu mwena nibasibura nimbendeze birungi bantu mwe twinobwire kuki akadeki kabeka mutende kada tuhendere Jebare munonga amahanga gensi yona nshuminke hwire wakwata amahanga makumu mushanju na amahanga nshanju na mushanju gitsiro China akahereza President Museveni entebe nkuru yo kuba niwe yaba chairman w'amahanga kandi amahanga 12 agensi yona agakubwirwe Braya nago gahereza the same president bamuhereza entebe ekiri kumanyisa ngo munsi yona nuwe bakoreba nka obusubukuru obwihempangukire mbwerito nkaba Uganda this time akarura katukatere nkaba kudemonstratinga abantu bagera ngo hangu yasingire tukuzayo iyaza kusinga nbabarakawe tuzahita umuterera karuru kijure nensi yona erebe ngu okuba kumureba nitundi ko tukumureba mwebare munonga Gloria sabanyatunga mo nyebare munonga abanyantunga mo kandi banywani banje abankunzire munonga bakampa karuru nyenda kubebaza ogundo murundi kandi nyenda kubashaba mwena abanya-Uganda twimukire hamwe tukorera ihanga ryitu abo kuba neryitu ebikuba mbyona nibibamu abo kuba tibukaba muri ihanga ritaro ebine birungi nibibamu kunka tubyemere nituguma turi abanya-Uganda tukorera ihanga ryitu kandi nanimbashaba President Museveni twena tumurondera akaruru kunka tugezeho kutereza pate yitu etakareta omutabanguko omuryebi ebikurwa mu karuru mwebare munonga mugume n'obusingi. Thank you. Commissioner niwe n'ikigambo cyo nyabo kabere nishaba all members of NRM okukira munonga abayabesi imbere abari mu karuru ari ikigambo cyo gutanga no kutagura omwana ni NRM nkabe nimbashaba ngo mutatagura omwana. Okay. Pate yitu ni tukira twenda reka twenda twerundane issues zibezire tusasarane tukora reconciliation tukora mediation n'ibindi tubasegarkana tukora kaburu ka pate kaina yari twena His Excellency the President Museveni this time tumuhereze over 85% mu Uganda yone mwabone muno twenda kusima aba ekaya kuri Center Hotel ne hotel nunyenesha ngwa kamukuzi mbaraha mwene wakambara wakajoti nyenda kuriya nyenda kubyama nyenda gukora umukoro za ekaya kuri Center Hotel mbo kuturebera mu program yo kubiri burwa mukaga umukashesha so za ekaya ntwenda kwebaza abagenyi bitu omwami na Tamba Robert korgo mu NUP tuhera abantu po enamusyo ndi platform ejerho kujaga mention ngazihanga omwami Alex Gumisiraza korgo mu NRM obare no kuhabure minyeto bihe mu kuba mbenda kwihamo obare kada mucunguzi Geoffrey utsimire office ya president itutwarizije nkatayari we state y'ubusingi Glorious kama yanji twakutengere birungi wanoza kucwamu ecyamuheru icyora cyo mucyona nabo burungi bwihanga kandi yongera no kushomesa ihanga twagosimesho mesa yawe nkatayari we state nogo n'umurundi oturabeho turi na muhanda turi akwakire assistant resident state commissioner omumi Pole Karamuzi twakusima office ya president ogitwe barize twenda kwebaza camera persons weitu Obed hamwe na Kato twenda kwebaza control room mu Peter na producer witu mu Cliff na management ya tayari West yo kutwara hamwe twabasima na band Bowazi tumwesije o Mongolia umushugana so mukashekeri zoba turareba no rwa mukaga rukwija mukama y'abakunzire obanganise bindi byona konka mukama inamani.
Omuntu ati yakubuza nkonki wine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mu ngaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyonya murungi ekibinji bari kuba bino mu ngaro mu myanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha nekorwa mu kituzi etangauzi n'amajani n'ubwoki nekorwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shilingi 10 zonka rero weno hurira wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okshubura tera not